Kuchayela mfana. Gore dide na pe no monna ya sa le monate jo. Be hala boteng. Ro ba re ga ya. Ewa. O phekula la lo yena mo a utlwiseng. Jo emenyana jo. Go tse ngwana o jwetse wa mitsama. El blanco le sibutese. Oh my God! E bona o polaya. Le na ona o thate wa phela le letse banyana wa le. Jo bona manyana jo bona ngwana. Jo bona o dithola. Nahana ke tsena le ngwana go dilong jone. Ntshwara tsone ke re. Baby girl. Asali. Lebella banyana. E jona jo o phela ne flop always why you can. Go botsa ka medi mo pila o mbotsa mathata. Jo go ra nga wena jo. Ne jo. Na flopa ga jo etse a ke itso dintsha ma bona. Ka re ke lebella banyana. Wena ke me lebella mo phone, gore ke me lebella mo strategy. Message wa tsena medi a go mputsisa re jo. Dintsha. Welu. E jo phela ne story jo always story always. Okay, with areta so. O lebelle ne. E re ke mo lebelle, tsa fona o lebelle. Go tsena easy. Call or text aro Bona ngwana. bona. Jo e jo lebele ngwana a ka ntshwana lebele jo ngwana jo. Jo. Ke jo ngwana ka Utlwa. o dinge da utse. E jo bona. Awon. Ashuli tlenzo bela le media ha wena. Bona ke bolela le media ba nka re phone la kotle. Ai tlenzo bela le media ha. A se bona ke re bona ngwana. Lucy. E jo. Bona. Na Bona ngwana jo. bon. No ge message bon. O bontshe. What are you doing? Wena go botsa jo pila pila. Taba yana ya o phelo o family o founa hao di utetse ba le tsona E jo a ke itse gore ke fine gore ke phone gore ke le app gore o hacka ka details. wasola ana app ya selo go utsa taba ya family o phone always Jo a sta wa go family phone. o therekile Bona jo ngana ka tima phone e no so. Ngana ka tima mara still something will happen. wena na re jack na if Ne sha e jo di man e re ke time phone we. ejo acceptor wa bethile ka painting so E jo e re ke time phone. Ne sha wa bona phone na shitimi la ke. yeah Wa bona phone ke Yeah. Sha a re mmone ha. itse ke tshole phone wa bona na matlhalengana Ejo ukene sha bona. Ke betha number ya medi. Bo bona before le ka thaibi. Phone number a wa se ka phone number ke cha. ira ba ha bedile E monna how come the why didn't dira la mo phone how come phone ya ejo a di e tshwere ke nna phone ira ya. zama di na ba ha be boso Ejo okay HD man. Bona. No se ke lo fatsa a ga fatsa lo batho mo rateng. Maro a itse jo ntho o tshwere ka mo ya emanyana jo wena ka banyana ya media go buditse la ka deke jo a tswa ngre go buditse ejo no funa ka shimo ha presa di se tlare na dilo tsa media ga yi monna a sta batsa ke phone ha. ejo se me phone di ke privacy ya di wa media a kgone ke information ka phone ya ka Bona o utlwelle jo. ke re ka utlwelle boso Bona ke etsa ka phone ya he ka tsa ka phone di a tsena monna. He ke re ka ko meding ke ka phaga ke lo checka motho go tswa video call. jona ba sene tsa motho di boso ka Ejo ejo o itse jo tla go ira la boso ane jo ke ke shoma le modeng o lebela privacy a me gutesi go ke phela ke na lo ena le backend always phone wa ke khone share se me tlhoketsa me go ke dilo tsa ke bua a etse ya jo ino ba o ite bia why ejo manyano why digente how to monitor the number tsa yi o tlhana number tsa jo ken o nyagaretse re se foda customer care ba check se ya ke dilo tsa media o tshwara phone be ana boso ga ne bona boso ga o lukisa phone wa ka e be le pila nya phone go sana boso ne okay na sha ke tla isa mara tswana o ga tiga thusi se e mona isa phone wa ka ke nya phone ke ntse weta boso ne jo a sta batsa wena ba nthega ga moya wangena jo wena wangena ntse mfe phone wa ka because you don't to busy text ba yena ba ga manna wangena text ya ba rona ai wangena so bela lena sa ba 4 wangena wena bethila ka paint wena